Ekiri kusumbu abaganda baifu abandi nsonga ya sepiki menani abako batova bali kuwula wajaga bali kukuwata wena akona aline sepiki nani nenda kubasaba ebindi mubitulekere munoki akalulu mukata kutoka ate mukakome kana dono nalwana kananga naye nganka bali kumutegera birungi bimirimu basaba ni banyabo ndikuleta amawulira amalungi mubinga abafera babiri eriyo omufera ali kuvueka solo n'obundi ababugiri baida muno balimba abantu bona bali kwidanga bali kwagananga kusero bakuzo ati musulawa tibaidi ali bali kwenda kulembera abantu malaya bwalumukanga muloji wembere natoja ndikuvaye wakabiri oyinayo nani akukozi sabani banyabo banayiganga nikwenda kukomera luno lutalo lwa mukatalenga mulimu obuwo omulema kyoba wesize obo omukyesize twidye tumazeeko ekinda kide tulikwenda kwizayo kana bekampala Jiya imwe olwasa kumukulu endala kubanga ekyo muyizo okulya amakaya nga tukukulu mutayigiriza bukulembeze bwa bulimbo ti muzimu gwa kumpi kuba ekyo kyeguwulire kyegulagula igulu mudyobere mufeere omuntu ateesigika azira mikwano kugati bayeyo bali kuyuga bali kudagira musoba wadaga n'omuntu mbali kunona voibe kuva bugweri kodi ali kuva kasero abalonza batu abasaga bakoba ati yayambwire tatya galinogoga mugana abenga ikumega murongo sepiki Kuba wano eziraka atuusa buseekyo olwaleero tulimenti kuba wano ebugumba kuba babaire malimenti okuva mu Wagogo Housing Estate babaire malimenti okuva mu Kasokoso oba mu Nkono ng'ensonsiiza baatawolali tubaweza bantu bisatu so tulijako zitadakiika 2 edisigairo tudogome mutawuni tudolera kava nsooka okubebaza eibanga lye mundeze bulungi mundeze nakuzibwa muntumye Kampala
mukoze bulungi ekinemye ekirala abo butayikiriza nti mbaweereza kuba ninze zenkansoose okulaga ab'ebusoga oba n'abakiise abandi nti ekampala ebaayo sente aye olina kulya n'abalino tiwe kiri olaveere yakoba panade akoze benda nzimba akedi mutawuni edda okuzimba mu akedi yange mutawuni nze ndiwa abantu baddirya omuntu yaveere yakoba panade lwaki tatuzimbira eddwaliro gavumenti omuntu waveere yalekana ndi panado tatesa banoonya ansadi ya parliament kuba yeroya wane basima omusiraamu omutukuvu balunywa ninza nabera ndikufula ya parliament nakoba nti lwaki osiba abasiraamu ate nga batukolera ebirungi yeroya yali ali mu bibi yeroya wamuzi nze ndidi engamba mu bintu eby'ebitaka eby'omutawuni nga tenda batunda ettaka lya mutawuni nalwanira freedom square nga yona baligimalawo bakubanga nti apa nadabu nekatayendeza kuliko akayumbako bwenakobanga bantu bajje bakakone era mubone ebyatuukawo bwobonanga omukozi wa gavumenti nga tanenda n'abalemesa azimba ku tawuni kanso baali benda atakubuloka batundire kwa mairungi omwenge andapati omuki aye eryo isomero kwe twasomera nze nasomera ku tawuni kanso era n'ekikomere ekiritebwa nalobinga ekampala baataako obeera omuntu yatandika okwekubiza olwakuba nze tyenda kwesuuta nze ningangalo enaaba emberi neinuma aye maaso nerya einuma temanange eno nerikulya baidye nga bazimba enguudo muno mwona nze tijja ku nguudo kwekubizaako aye nze ndi ku kakiiko akagemagana n'ebyenguudo mu parliament kyova obona nti sente zayongezebwaku ediidano mu tawuni okola enguudo aye nze tivaayo okwesuuta lwaki owamaani teyesuuta ebikola nebisinga buko nze nataawo embeera nti buli andagaane nakavule tayirayo nga bwaidye lwaki nze ndi mugabi bavaawo batandika bakuba kerere panado akola wanita amongo mwaye ndanje ekampala nina nazira sente nze mwendi ekampala nina nalina sente esawadire nanita amongo nze kampa esente ndide tukulakulanya etawuni Thank you.